Noho tonu ana ki ngā manu kōrero, ko te rereke haere o te reo e kōrero hia ana e te hunga rangatahi. Tētahi take e toka ani pānei ki te ngākau o te hunga pakeke. I kōrero tahi a Kireama Rights ki tētahi o ngā pou o te panikiretanga o te reo, ara kia ahorangi pou te mara. 50 mao no ngā kai kōrero, no ngā rohe 10 whā o te motu. Ko te hononga ia, ko te aroha, ki te reo Māori. Atu i te whakatae ko te hua ia, he whakawhanake ake i ngā kai kōrero, kai karanga hoki, he whakaki ngā pae o te motu, e noho tūpuhi tonu nei. I tēnei wā, kai te taita mariki rātau, engari he wā tōna, ki te mautonu rātau ki te reo, ka tū ko rātau ngā kai kōrero i runga i ngā marae. Engari mohoa nei ko pupu ake ngā wanga o te tini, he muamu ki etahi, ki te reo e kōrero tia ana e te hunga rangatahi o te wānei, ko ta pae nāi ki te reo o te panikiretanga. Kia au nei, he wā anō mo te rā momo reo. Ko te o ngā kai kōrero i tū mai te ata nei, i rangona te reo o te rangatahi. Te rangatahi mā noi honei tana whakaputa i hona whakaaro, kāri tiki atu i era whakaniko ngā kupu, he whakaaro mai ana whakaaro. E pōhe nui ana te tini ko tā te panikiretanga he waihanga kupu, hei tā ahorangi pou te mara pou o te panikiretanga o te reo, ko tā rātau he whakaoho i ngā kupu, ko roa e moe ana. E harai te reo no nā ianei, e engari he reo no mua, kua hahua ake e ngā kaupapa pēnei te panikiretanga nei, hei tuari ki ngā mea e hiakai ana ki tērā momore. He mea kāore he hua iroto, kāore kōrero tia e te tokoma. O tia kia hakua ngā wanga o etahi, e ai kia te mara ko te mea nui, e kōrero tia ana te reo Māori. Kireama Rights, te karere.